A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rilalena ia betul upuminasai pada tu kengi ada teriolota rilalena jenne ia naritu hakung kaulu hakung lillahi ta'ala. Winru mapacinna Allah ta'ala mancaji wae. Sipa tojonna Allah ta'ala wala wajenne. Sahada asemu wae. Nabi elere nabimu. Nabi Daud parentako. Ale halusuku patarakai hadise malawai ritubuku. Apai riwata kaleku paralu na karena Allah Ta'ala. Rusakna waijenneku na karena Allah Ta'ala. O puang pabelainganga duai limaku pugau anu masalai. O puang pakenya mengita sini andrewe rilaleng suruga. O puang parimonga bau-bauna suruga rigau engkamu mapario riia. Nyawaku punana jenne pacingi dosana makitai. O puang paputei rupaku pada toa putena rupana tawe marpee umareng Abu Bakareng punana jenne pacingi dosana jari atauku. O puang papura timbani amalaku namun patarima ingeka sure amalaku rijari atauku. Ali Usman punana jenne pacingi dosana jari abioku. O puang milau alindrungenga pole ritarimaina sure amalaku rijari abioku. Rahasiaku punana jenne pacingi dosana ateka majaku. O puang pabelaingka uliku sibawa gemeku pole ri pacalanna renaka. Atiku punana jenne pacingi dosa maring kalingai. O puang parang kalingai nga pangobinna decenge lino ahera. Kiramang katibinna punana jenne pacingi dosana aje atauku. O puang paka aseri pakalijakku leteang siratal mustaqim
namu paletuka pada bila takka joy. Ya'lamuna matafaluna punana jenne pacingi dosana aje abioku. O puang, melau alindungenga oleh riatas solengenna duai ajeku, riasso atas solengenna ajena tau munafie. O puang, pasedianga wai jenekku mupatajangi nga bidadari na engka dupaika ri akhera.